Wa malo atu le soifua i le amatanga le nei mai aso i se whapoponga fo i o tala mai Ausetalia a le begi o Samoa. O suia to lima o lo te toe o le Bali 9 po i la toe to iwa na whai malanga i Bali ma tau ma whai e au mai whaana nai le walu tesi ma le tolu kilo o fuala au whasaina mai Bali i Ausetalia i le rua awhi ma le lima wa toe tūwai uma mai nei i Ausetalia i le mai o se teimi umi na whale pui pui ai i Indonesia. Sa veo se tasi o mata upu na tuturi roa le toa tele le mata upu le nei le temi na tupu ai le rua awhi ma le lima wha maoni ai mō rianga o ri e to o rua sa ta ia re vaenga to aiva lea o Andrew Chan Mamayo Ran Sukumaran lena wha o iere wha saranga o ti le rua awhi se furu lima. O le isi o Tan Duk Nguyen na mariu le wharepui pui na o re kānesa ma le tama ita e to o tasi o Renee Lawrence na wha sa o loto ma toi wha foi mai Australia le rua awhi se furu walu e to e aile to a lima lea o alii uma sa turi wha saranga le wharepui pui. O le wha i unga soro atoa ma le anga wa i le palola pe itai o se matienga na whaia wa le presidente fōwa iei nei o Indonesia o Prabowo Subianto wa mafua i na wha sa o le toi na uma le to a lima lea Matthew Norman, Martin Stevens, Scott Rush, Michael Sugaji, Masi Yen. I le mai au le se furu iwa tau sanga i le wharepui pui, mai sa ratou pepa o whaamtaranga, mo whaamatu mai ei le au whaasararau, o tā wairo latou fia o maua se māpusanga ina o toi tūwai mai i Ausetalia. Pairo fo le fia o le pānamio o Australia o Albanese, i le tūranga wa iei le marienga i lea mata upu ma whaftai ai, le anga alofo le president fo Indonesia, ai mai se minista o le vai pafo Australia masui o le malo, sa finau mo le toa lima lea, o toe whaasa o le to mai. Pa mai Albanese, o mata upu whapea e atangi ai le malo si o sootanga, i upu whai o malo ma le wha alo i le vao Indonesia ma Australia. O se tamaita i a tolu sa furu tausanga, le tangata rona lua lea ua mau le soifua, i le whaarum lawe na ture e mai le whai unga le vai aso e le tu i matu o le stete o New South Wales. Po le afo le tolu lea wauru le sto na ina te nei, na feto a iaisa ta avale mani wila i lungo le ala tele o Long Swamp Road i Armidale, ma feto a iaile ta avale lea ma se la au. O se tasi le au te wila e ono sfuta usanga le matua na maliwa i lava i lea no fuanga ma lo tāria le wha maoninga o sia tangata. O isi te wila e to tolu e au fiei ma se tamatala vau ma isi tangata matua e to lua, tolu iwa ma le lima sulfitu te usanga na ave uma i le whanamai mo tong fitinga. O le ave ta avale na au fiei e le tumaita i le tolu sulta usanga pa mai sa o mia i te tonu o le ta avale ma tau mo whai e ngā nwenga i lawe i ane ai. Na ave le whanamai ai whai loa mai na maliu lawa i le asona nafi ma lo whataria se whai unga mai le corona i le mata upo au whaua uai pea su e ngā leo. O te talaina le vasa nei le o ngā tonu me le pone, se vaenga fō o whale o wha angana, mō tangata maututongi, mō se temi wha umi ia e maise, o le saunga le mumo i la tau o le a wha o ngā ina ia no fuanga. O le fuafuanga le malo o wha ingoa built to rent, le o wha tati ai lea fuafuanga, o whausi ai whale fō e maututongi ei tangata. O sauno le minista o whale o Claire O'Neill, o lo tau la i le whainga malo i le tu ina atu i tangata Australia, o nisi awa noa i tūranga tau maututongi po rental options e peona pāsia talu i nei le pālemene pe so soani o le a ofo i nei lalo lea Paul Kalame. I lalo lao lea fuafuanga fōu e tau wai e la tau e whafoina ia whale o na ofo atu lisi e tai lima tau sanga i tangata maututongi ma ofo ina fo i se tau wha mama avenga mo i la tau 82 pe maua. E mai o le whainga fōu leo o whaataitai i le whainga o lo whaatino i Amerika Britannia ma o le sururu le vasa nei o fuafua e whaalawilo ai e le whainga malo se li poti e whaatatau i lana tala whaatatau o le tupe ma o lo whaatantaria fōi e le to tele. I se ripoti la tamai le suenga e whaatatau le tino maliwa le tamai ta ina maua i se tonga vao e lata le malai wa le leisini e peo na avenatu i tala fōu le vasa tanuai wa whaelo mai wa whao ngā nei e leo ata mai le CCTV e pesosoani le saidinga o nisi whaamtaranga i le mata upu. O le tino maliu o Shio Jun Sally Lee, tolu tausanga, na maua le tonga vau i botany le soibo le masina nei, a na lipoti o lo tau sa idia le masina taluai. E le mai loa po o feo yeilo na to'olua o Jai Bao Rex Chan, tolu tausanga, lo o wha wai le sore su e ngā leo.
I se ta vale lo maua yata ma CCTV na nga ia nei le whae tū na maua atu e le tino mariu, mai te tonu leo o le ta vale tonu lea na ave nane le tamaitai i le no fuanga na maua iai. E leo le stalaina le ta vale i le ua mariu po lo na tōrua, mai masalumia iai maseisi tangata o lo o au fia i le mata upu. O le ta vale le tuainga le Toyota Avensis, ma wa whaamatu mai e leo ata pe ono mawai nisi whaamatalanga e tūsa o lea mata upu. O Queen Acre, wa whaamawina sana no whai leo ngane i lea, mai le o iloa lapo o soifua pel ta maloa, au whaawau pia sa i ringa leo. O ia o seli a sia. Ma le talamulimuli, e to o whātanga ta Ausetalia o lo ili whanama i fiti, I le temi nei, ma wali putia masalomia wa wha o nā mea inu po le awa malo si sa tau mawhaina. Pai mai li poti ma le soifua maloloi nei fiti, o ila tōlo o awhia o ni malo, po tūlisi sa umau le Warwick Resort I fiti, ai na whaalongoina le atoa le malo si le mai o le inu mia o ni mea inu, mai le resort lama lea I le awa ule le stona ai na tia nei. Pai noe le ABC e talitunuina, o le toa whao I la tau ia mai Ausetalia, e toa fitu a toa tūlisi o lo o a fia le mta upu, ma whaia ne iei tōng fitinga. O whautua I nai fo I le malo Ausetalia tangata malanga I fiti, ia whae tete I tūlanga o mea inu, I le mai a mai o le nei whaalawe lave. Whai mai isi ripoti o le toa whale o tūlisi Ausetalia, o tamai tai uma mai le spulwalu le 5 tausanga le mātatua, ma wata ua I ripoti o lo tinga ina I le wharamai I singa toka, ma lau toka, a wa wha solo manuia nisi. Tala ia le video Samoa mo le amatanga o le nei vai